abashuubuzi 25 nibo bafeerirwe ebintu byabo kandi batungira akahunga hamwe n'ebihimba kiriga na 25 Naboth namanya omuny'ishengyero habwishazeri nagira ngu abantu abo bwahati bine cyo kurya niyo nshonga habwenki ashaziremu kubanza kubahereza cyo kurya ngo konke nshonga yabo nk'abany'ishengyero nebaza kugitwara mu parliament kureba kuba kubasa kubayamba hanye Naboth nabasa kubaretere cyo kurya baretere bihimba amwe no buhunga kilo 12 kugira ngo batandikira ibyo biro government yatakizire abantu bene babona ko babaho kandi tukushabe kugira ngo mazu mejo bara yahandikirwe otutereho uburyo gumoji following nkuko turagora twaze bindi aba bantu hajuro kubatekwaho babona ibatandikira Naboth yayongere yahiga abashuubuzi abo kugumza mune nkwatanisa nungi ngo habwo kuba kwabire hatariho nkwatanisa nungi akatawuni kabo kakabanikaza kusiya kona kahwaho ngenda kwahamiza kuba mwe mutakwatanise umuriro kandi gubasa kwambuka nagamaduka geseriga kandi gazakwa na munonge cyo kizimbe kiri hiri njya unecishone bo bamwe abashuubuzi abafeerirwe ebintu byabo basimira omuny'ishengyero ogu kubakwatiraho kandi bagumza barukushaba government kubahwera bwo kuba bakafeerwa ebintu bingi ngo kandi hata abana baza kugaruka mu mashomero batine sente abana tibine cyo kujya nangwa naho kubaraza tuhine shobigwe ngo kubi kafeerwa ibintu na gaza gawerekerera twabwo cyo kujya twabura burati twinho kurara kugira ngo ba MPs bona barakora kona lebo yakora cyobire kiri kirungi gasha kwa dano basibi Bezi home district ya Chege